Chibai ule Rawtuai Pakora ka Siamdan na alu no na asrober le adot tu hi ka man polang Ronal ka mga ahelhian ka siamang kan no sina wangin na min hardon lawa at summin te po aman te tawa tui ka leya tui hi ka sor hul vekang amin sa kan ai chuan ahel kan hi ahang tui du zok katia achum min sa po kan thei thawa kan du zok kan kanganga Ronal ka man na chan hi chu atlang puin Ronal hi chu akhalawa mau toy po du chuan man theya chum min khera ngai lawa hul thatakin kan sor vekang chika tela marcha puiden som maida zat ve chia hi cornflour ka tela artui pum khat bakhor le purun sen bakhor aya dhania atel theya bol ho hi Rawtuai nen in mil moi tok kan ti kan telang adu tan ajinomo chicken powder atel theya kutin ka metang uluk dewin thatakin kan me polang Rawtuai hi kan met zor ve dewang aro lutukani chuan tui kan le belanga ahu lutuk te ni chuan maida mo cornflour kan telang ti hian ka hloma ain hlom tha theya tuile maida vel engma pol belangai lawa kakang nga lang thirbel luma tel tamdeu hlek ka leya tel po save to a mei ka her niam dewa ti hian lian lutuk lawin pandeu hlekin ka siama ka thaka acha lutuk chuan amin har vea Rawtuai hel kan manawangin chumai ba ka maida le cornflour te po kan tela apan lampang hian siamila min ma a Rawtuai chum min sa kan mangani po in cornflour le maida kha chu amin ve thawanga ya pante te in siamila achung thleng thataka amin theinan mei hi alai hol aya niam deuh hleka ka da a thirbela leng moi tok kan kangang maida le cornflour hi tamlu tuk kan tel lawang achan chu Rawtuai tuina a hlia ve theya minit ni nu vela kan en chinang ka thak masak te hi chu le alo hun ve to akaletang adang hi chu kan en le anga atul da na zirin kan letang adang po hi le ahun ve le to a atul da na zirin mei hi kan her niamin kan her sangang vil uluk hi angai ve lutuka Rawtuai hi ahel mani se kan not sin veka amin hardon lawa soi to angin mei hi chu atul dana zirin kan her niamin kan her sangang mei niam lutuka te la hip tama mei san le lutuk chuan achung min tha silowin apon hi aut ma ema hetiang tho hian alu iskut le eite asiam theya siama ol samsia atui hlom reu lutuk lo siam ve chin ro u pakora po min to a ahun chi a hi chu soi thia mahara pakora kan siam cha le apanda na zerte po ani theya arong po hi amoi ka du tok viawa
kan duang takin kan kangang. Adang kan le ma in mei hi kan hersang le deuh zelang. Pakora hi siama ol sama, thingpui Hmeh ate tui em. Tihian kakang zo vek toa, a then hi ronga tak dewa a then adal dewa, kan duang takin kan kangang. A chung po a min tra. Kachenel min thlir saka wangin kalome.